Hayi cha bafowethu wasinamona ngokuthandana kapheni intuli benomfana kagogo bafowethu kodwa kunento engiyinothisayo kulolu uthando lolu kuhleze kusema-restaurant lana kudliwa nje ibili iboco. Angaze ngabona nje besendlini mhlambe-ke noma nje beyihlele bobabili noma ehhotela. Hey umbuzo ngeke ngiyibuza ingabe kabani le mali eqothulwayo. Hayi lothi kuphela luthando khona uzobe engasenalutho iphayithe lobe li-empty. Hayi cha bafowethu hayi ngoba nginomona nani niyayibonena bafowethu. Hayi cha so icela ivuthiwe. Iyamahloni kimi engabe uzovuka yini umuzi kagogo. Oyazi, I wasn't really gonna respond to this. I don't usually respond to these things, but yazi empilweni bafo ngathi ungayijwayeza namantombazana afana nopheni kanje. Intombazana ethi menizohlangana mekwenzeka uma nosho ukuthi uzofika nobhuti bakho ngisho bangaba u7 that's okay. Into ethi mase khokho ibill it's I got it covered isho ibe iswap. Hayi umuntu ofika nephesi nje ene lipstick nesibuko nefone cha. Ngikhuluma ngento around isokhiye bemoto iphathi iPhone 14 eyathengwa cash ngo-27,000. Into engenankinga nje nkosami ngokukhokha. The reason you keep asking ukuthi imali yabani ledliwa is because uyijwayeze amantombazana athi baby ngicela idatha siyenze thina lona. Idatha lithathwa lapha kwi-bank account njalo ngenyanga. Nakhona njalo ngenyanga le data le mali le data ithathwa kwi-card elingena umholo ngoba phela opheni bayasebenza nkosi yami. Njalo ngenyanga kuba khona umholo thizeni ungenayo. Into ekikufonela ikubuza ukuthi ushoda ngani. Into ejwayele ukuspoila umuntu wesilisa. The reason you keep asking ukuthi imali yabani edliwa la it's because awujwayele lona. Awazi amantombazana akhipha abantu besilisa. Kodwa ngathi yabona ngathi ungayijwayeza nabantu abanjalo ukuze uzoyeka ukubuza lo mbuzo. And okunye wena bafo engifuna ukukuhlebela khona njengomuntu ongathi uyi-content creator ngoba hayi mina ngisiyona i-content creator. Ngisuke ngikhuluma lonto ngaleso sikhathi that I feel mhlambe would help someone. Okunye wena bafo ukhumbula ithi content yakho as much as yamanga and it's for entertainment but ubuye ukhumbula ukuthi amanga akho angakugaxelisa bheka izinto oyishoyo nokuthi ukhuluma ngobani because yabona ama views ofuna ukuwathola ngokubukisa ngabantu ngakugaxelisa lonto ngakugaxelisa impela lonto. As much as kuamanga enza kuba amanga amnandi uyabo ungabe uthi ubani ukutheni because khona lento ekuthiwa i-defamation of character. Lamantombazana akakwazi ukukhokha ibill le ingane nje enganqena ukukhokha opheni kanje bazokutshela ngayo laba baby ngicela idatha ngiye bakutshele ngayo. Khona into ekuthiwa i-defamation of character inizokugaxelisa lonto uyabo. Qamba amanga okwaqamba amanga phela nge-order. Qamba amanga nge-order. Musuqamba amanga ngabantu ngento engakazi yenzeke. Because remember labantu osaziwayo phela obukisa ngabo babuye babe nemali yama lawyers uyabo. Mina bafu nje ngikutshela kamnandi akekho uzokutshela lonto. Ngikutshela kamnandi content yakho ishaye kodwa hayi kanje and ngiyanaka ukuthi njalo uma uthinta igama lami kumane ukuthi bhu. So ngathi ungehlisa emangeni azokuqhatha sisatha mina ngisathanda ukubona ama video akhe nakekho umunye uzokutshela le sathanda ukubona ama video akhe mengithi ngizokublock ngabuye ngakhumbula ukuthi awuthi ngikusize ngikuqwashise yabo kodwa khona ke bandla qhubeka ukhini indaba uyabonakala ukuthi ne boyfriend yakho